Kisii nigo abaraikorwa se county yo besokire bene nabo igo gosaba gokorerwa amasabo okwana ase kanisa ya Ogembo Township PAG nigo aba MCA abo baragwa no mungina b'umugabana bwe county ya Kisii May Arati nigo bakwanera igoro ya magendero ayo agendeta kwenekigwa imeye county ya Kisii inse yoborai b'umugabana Simba Arati. Abarai ao bakorawa no mungina b'umugabana bwe county ya Kisii May Arati nigo baikirana ase kanisa ya Ogembo Township PAG abo ase basaba masabo gochi ase county ya Kisii amana abarai ask for prayers for Governor Simba Arati. Kwa sababu weke kama mugabana wa Kisii amuombesa amusabire mono borai bwe county b'umugabana Simba almost for the last 3 years they be kogera yato iskoka usechinguru cyogo tebanga mugabana tukoreregas tukumusabirama yato kore bye kende tigare tebere ane tumubwate adanyo legindi okwana ase kanise yiwe gotoka asomo chibu Ogembo ensemo yabunga ya machoga chache mu basorero ni gabara yabo basabire omorembe kwena kigwa imense ya Kenya nonyene kirama bereraga siasa agendere tokina mubwate tutamshukuru na tutamwambia asante kwa sababu sabirama y'abantu Ogembo asiki kunana ya Ogembo asiki municipality ine gasingia gostenembe mosese liwe kabisa nigo boigo bairaje bagelio ergo kwanera amagenderero ayo serikali ya county ya Kisii agendere gukora wetera asobora ibwa yo mugabana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati tabete ebintu byose by'umugabana bwote iranga nakore nagasenye gukora neba myakenge bere twajale tseki chia utene chia rene chikinge abantu bana gatyeto twabwate tseki chia rene stare ngengira lakini boni iko kuba asama sabanyenyo kero monteru etegereye ayira direse boni inga mutumora na nani myakenge bere tigarate ama bate kara manene nyakta ya Ogembo muro chenegende nani tseto bo tutwaya ebindo bigende bogotara na machoge yaro wenda bogirango wenda monchali wenda nyalibali chikasi chonsi chikwateke echigasa ine chenko basabayiga nani numna tudaiga ndotagete amagendero wenda ndotagete amagendero bono siasa nero siasa yero utatoa abantu barabangana asinare witero kwate bamaki bikiya sinjira mato ngiri ya akera kora bisa namo nyamaje ya chakire kura mwali Mungu ayatoka igonga county tuko ujumla ya bokire in terms of development mona save mwako ya mwali kero umuntu asaba nti baitu barema muiriyo osayo manyene kumwana onyolire basa ko maana uzobuli bono nigo basaba bamenyi be county ya Kisii kubeka okonyora amagenderero bosyo litangani siasemanya kubwatia bunenchera yemo yogosegeta amagenderero president e governor said kerumo bakoyo jori bwe kanisa ba ogerera aba era digasi akoro right akiyo musiren kwali okonya abantu be wodi ya saka mono boge Urwande segi, urwande musikira bane segi yamagendera. Soko yole bintu kuchasa nyagitari yayi, kuchasa ukiri mu Ogembo, amaje na ranara ku masiki west yago cyagaiga Ogembo timaiti usaikire. Kachara kuyoboyo. Amaje wali bo basi aje so paradiso macho. Lakini asenge cyuma mu motomete. Akiro montako museko ligo chiso. Musabalo baki. bono nigo yatigera sebege no bechikanisa ao kogendera kubasabira abarai bensi ya Kenya robekiranie ebirenga byabo by'oburai inko reporter ya Ensoko TV kurwage gasomo chibu Ogembo ensemo yebunga ya machoga chache county ya Kisii ireteriane Wycliffe Orenge.